Badudi le ba dikgwebo ka Burgersfort Limpopo ba tshwenyegile ka Kelelatshila yeo e tshologago. Mathata ao a baka monkgo wo o sa kgotlelegegego ka mafelong a mangwe a toropo. Tiragalo ye ya amile le mafelo a boema dithekisi le dikgwebo tše dingwe. Ba mmasepala wa feta kgomo le tubatse ba re ba tlišitše ditsebi tša setekniki go tšwa lepelle Northern Water go lokiša bothata bjo. Monkgo wa mantle o elelang gaufi le mmila. Mantle a tswelela go elela gaufi le mafelo a kgwebo jaaka boema dithekisi ka fa torotswaneng. Borra dithekisi ba tshwenyegile fa monkgo o tlile go ama itekanelo ya bone mo go sa siamang. Ke ne mengwe meraro ke berekela mo Burgersfort so re tšhentse le gona mokgwe ene re berekela mo gaufi le yona ebile re ja dijo mo ga yona mo le dijo tša re ja di sa feta gabotse because of this storage. Lekoko kganetso la Democratic Alliance lo tsere dikgato kgatlhanong le mmasepala selegae. Clearly, the Fetakhomutubata municipality and also the district municipalities have failed. Hence why we have engaged or laid a complaint with the Green Scorpions as the Democratic Alliance in the province so that they can intervene. And further, we have also approached the office of the MEC of Coxstar Makamo in the province for him to intervene, looking that both municipalities have failed. Mmasepala wa Fetakgomo Tubatse o thapile ditirelo tsa setheo sa lepelle Northern Water go leka go rarabolola bothata. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC, Burgersfort.